The most recent yabaire Council Samuel oba Samuel Akali Amawa we Kagomeyo Mambuka ni chairman w'ekibiina HNUP mu Idinda district. Okay. So muba abalingira ebyofuzi akanti omulenzi atairewo ino omubiri mu kuzimba structures. We balonze kadi bamwimye bakanti anti ku investigating bamwimire ki bakozesa parameters ki okumwima ground na vetting. Yes. Kuba buli kibiina kiri n'ebyecha bebasinzirako okutuma omuntu. It's a delegated. Okay. It's a delegated responsibility. Bali kusinzira kuki okuwono n'okuyima ono. N'okuyima ono, yes. Ekisookerwaku one ngoli what osobola obafunira win. Ebino bibeire mwino awo enenzo ofuna information. What are your osoba wangulira of okuba wangulira ekindi otegeera ekibiina actually okutegeera ekibiina niche wandisookeireko olikuwa ideal situation ebyandibeire not ideal bye bakoze bayize bobo no musaada omwirugavu o Africa no musaada omweru omuwarabu n'omweru omu America bona baba baki baba basaada yes era opima wamanya oti ekimufuula omusaada ni kino biology efaanana, isn't it? So then you go wabuuza oti aye nani atufunisa atutuusa ku goalo zetulikwenda of them ati omweru ono America ono yakasinga oba omwirugavu ono ndife ba candidates who gives you the best chance of winning. Okay. Pate bediringaku. That is what they should. So okuba okujjamu obukulembeze okunoonya obwami okunoonya obukulembeze is tiimu zaano nti ninze nagwesooka nga bw'obaire obona abantu babaire mu byalo era ndi musanhufu nti ono omwana yakubya olwemba bukyayire olwemba olw'ensonga abantu bali kwesooka ebyalo bagema abantu mavumba oligula ambulance oli kulimba bino kambalimire ekigudo kino ebyo byona nayikondo balidikanika aye kino si ekyobuweereza ki ebyo byona birungi aye ekinusu ekyobuweereza mu Uganda ki? First of all, tiwe kuleeta ambulance ku making sure nti amalwaliro galina ambulance kuba zino ze baleeta by the way ambulance ekintu kyebeeta ambulance government kyetaamu esente vani kubuno bwa ambulance muhwezi bwe yayibiramu abana Uganda ngaleese pick up. An ambulance is a moving hospital. Aye batuteera mu wano abantu kusobola kukubisaawo speed kutambuza balamu n'abajja okufa n'abafiire twakyeta ambulance. That is not your business. Kuleeta ndikwenda ino ambulance yoli kuleetera abantu bo nga weena bagikutaamu iwogirese watuuka toli mulamu. That is the first test. Nze tirigulira abantu ambulance unless I can be in that ambulance. Erina okubaamu oxygen, erina okubaamu fluids, erina okubaamu nurse full time ali kutambuliraku, olina okuba nga bakugemye ngoli nga you are not moving ngoli stable so that you don't injure yourself. Nze bino ebintu nabikola mu Red Cross mu war fronts. I know what an ambulance is. Dino motoka ediri mu maina gaibwe de bali kuongerezaaku okubagemerera nga abawagizi. So ekiri okukiina ekiri okukiina motoka ati bamukiini bambirwa kubanga ensi yafa
it is better than nothing. But that can't be our goal as a nation. Okay. It can't be our goal as a community. No. Well. Nenda tutyame tuyikirizaganye era kyova oli kubona ndi kusaba okuba eddoboozi lya Bugabula South. Okuba engabo ya Bugabula South. Ndakusinziira ngaawo okuba engabo ya Busoga n'engabo ya Uganda. Well, honorable atukaye kujja ino mu ebyo. Kayikiye. Ndi kuneze kutegeera mamu. Imwe abali mu bibiina era nge omukulembeze mu kibiina. Bukalu bivusi buzibu kibwe mwagaine mu kugaba kaadi dino. Kuba abantu banivu kubya kaadi. Abantu banivu ayirwa akuba abantu tujja mu bukulembeze nga ateekwa kuba iwe. Nga tibwegeregerania kuna bayino. Eri omuntu akusinga wayigiriza oti ayikweri omwana oyo ansinga. Era kyandibaire kirungi mwati ama mwayikirizaganya nga imwe ba contenders wakoba oti mpera anonze kankuwagire ekisanda kino wena bwendituuka olimpagira as you learn. Mazima galiwo lwakubanga mukulire munsi ya kulimbagana ya bintuntu. But let me tell you, nibwe werimba bucha tibulaba kucha era kandi buchaire bucha, you know, and you must face yourself. That is why titufaanana nambuzi na nte Katonda yatutamu ekirungo ekimufaanana. Katonda ali enguzi Katonda alimba talimba. So olwo yasasula osasula tena kudinansa nusa asasula mangu asasula mangu baba nga asasula mangu takulinda kuweerayo. So ebibiina first of all ekibiina okuba ekyensa kitandikira mu bantu baakyo bene okuba abensa abantu abo abensa n'abakola ekibiina ekyensa. So muto wange ono bw'aba yawuuna n'apima nti ekibiina ekyensa n'NRM tasobola kwira wano kutukobera ati bamwiba kodi bakola batya. Yama naye wajja eri abantu abava akati bansaze ensawo tuyama naye bajja tuyama na biriomu tuyakibona kuko ku mulundi gule tuyabona ndi bino ne bifegaza so jayo ko bifegaza era ebyo byolina okujjamu weepima amaani go weepima obusobozi bwo weepima connectivity yo obugezi bwo obumalirivu bwo obuyaye bwo bibamu n'obuyaye nti bayaye kuba yaye omuyaye omuba yasinga omuyaye ali kwega. I mean that is what it has come to. Basada bakulu balikulira bandi bye kadaga alikulira iwe wena waida omuyaka. I mean how if ebyatutola mu kibiina ekyo imwe bye mutali timubona at that time twabonengira NRM yegemye nga tetutuusa ng'eggwanga iwe teyakutuusa ng'omuntu aye tetutuusa ng'eggwanga ku mulembe ogwa digito guno oyinza okunkobera oti NRM ku ssente degaba ekyere tesobola kufuna digital things ene ekisimuliro netamukulonda kwamagezi nga basobola okugema ku traffic bakubalira emisango gye wayize Kagoma traffic offenses. They are all here. They can do traffic offenses, they can't do a vote. Anti ba Genezi bayanga blood kyova baidye mu kibiina bakibemu bakitereze Nja ko be kibaye kanchireka